Mokolo mama kufaka babengana kapiso na lopango famille kashiza tufuka sa tukaituamba sandi lumbu chafuatata batukuma kulupangu beto bana kukanda kande kanda mbisha tsende kande kanda mbisha tsende Yansaka togono saka ne togono sekweto Nyachari samu madari na samu warufua Samu kukutaka wana wasaka nako Kutuka ya mona mukanda Mwana niani anakumu tata kwa mundu Niani anakumu mama kwa mundu mukanda Salut à toi Bébert, salut à toi Diana. Mwana mwana kafochaza mwana koyadi wakuna mukanda Bazonza bawaka kani bashiri kwa ubantu kani batere kwa ubantu mena unjeka na mwana kungeni kunjeka tata kachimwiche samburi mukama meno ni jamani bariko kuta kwa nina kuta Bashiza na mona meno mwana kafochaza mona koyadi wakuna mukanda kande kanda mbisha tsende kande kanda mbisha tsende kidufasi tokono sekweto yachali samu madadi na samu watufua Samyani anakumu tata kwa muntu Niyani anakumu mama kwa muntu Mkanda Bashiza na mona meno mwana kafochaza mona koyadi wakuna Meno ni jamani pariko kutafanina kute Mkanda Mokolo mama kufaka bapengana kapiso na lopango famille Salut à toi Jack Florence. Salut Gombe Christian. Salut à toi. Salut à toi Lucien Bemba. Bon voilà, ça c'était Youth Bond. Nous étions là dans Kanda de Youth Bond. Kanda, c'est éventuellement nous, la famille Congo, dans la fédération Congo que nous venons là de mettre en place. Et la fédération est en train de travailler derrière les portes avec beaucoup de choses qui se passent. À un certain moment, comme on l'a dit, on viendra pour vous expliquer pas mal de choses. Mais nous avons d'abord voulu avoir une vision claire du point de vue de la diplomatie et en même temps nous menons aussi des actions parallèles qui nous permettent donc d'arriver au bout de ce que nous avons dans nos têtes et de ce que nous avons pour nos peuples d'une manière claire. Le direct d'aujourd'hui, ça ne va pas mettre du temps. C'est un message d'alerte. Nous appelons les populations Congo qui vivent dans Mpangala, dans Bwenza, dans Nyadi, dans les Koumou et dans le royaume de Luango.
d'ouvrir grandement les yeux. Parce que nous avons été alertés par nos systèmes d'information des dépôts d'armes. Des dépôts d'armes. Donc, il y a des points de cachette d'armes que les Moshi, les nordistes, avec les gens de Pompidou, sont en train de réaliser. Parce qu'apparemment, comme vous savez que nous sommes venus éclairer notre peuple par rapport au plan qui avait été déjà préparé, le plan qui avait déjà dessiné dans leur projet d'extermination des peuples Congo. C'est un projet qu'ils avaient commencé depuis très longtemps. Ils le faisaient petit à petit feu. Maintenant que nous sommes venus l'éclairer, nous sommes venus expliquer à notre peuple, le peuple est en train de comprendre. Eux aussi, de leur côté, ils ont donc voulu accélérer le processus. Voilà pourquoi vous voyez, on vous oblige des injections. Voilà pourquoi vous voyez, on sacrifie nos jeunes dans les prisons, éventuellement les prisons de partout, à travers le pandémonium, on peut le dire comme ça. À Brazzaville, vous avez récemment vu les 6 jeunes qui ont été liquidés, comme déjà ça fut le cas aux jeunes qui avaient été liquidés à Chakona, comme ça fut le cas du jeune Juvé. Et beaucoup de parents comme ça s'inquiètent. Déjà même le reportage que nous avons tous suivi par rapport aux jeunes qui avaient été liquidés récemment au commissariat central de Brazzaville, cette milice qui est gérée par Louis Londo Ngoyo, le colonel Louis Londo Ngoyo. Par la même occasion, nous lançons un appel à tout notre peuple. Ceux qui connaissent le visage de Louis Londo Ngoyo, ce fameux colonel Mboshi, on nous apprend, depuis que nous avons passé la communication, la toute dernière communication, on nous apprend que c'est un tueur, ce colonel Louis Londo Ngoyo. On nous apprend qu'il était commissaire de police au PSP de Plateau de 15 ans. Donc le PSP de Plateau de 15 ans, c'est juste au marché Plateau de 15 ans. Il a été aussi commissaire de police au beach de Mpila à Yoro là-bas, c'est ce qu'on nous a dit. Et que partout il est passé, il est reconnu, c'est un nerveux. Il le tue comme il veut. C'est-à-dire que c'est un hors-la-loi, c'est ce qu'on nous apprend. Selon la communication que nous avons passée la fois dernière, beaucoup des informations sont venues. C'est vraiment un tueur. Il est reconnu, réputé d'assassiner les gens. Donc vous voyez les crimes qui se réalisent à Brazzaville, surtout qu'il est devenu apparemment le patron départemental de la milice Onzimba Mboshi, qu'on a donné l'étiquette de la police. C'est un tueur, c'est un véritable criminel. On nous apprend que les massacres du beach, il était là aussi, celui Londo Ngoyo. Et il a la citoyenneté canadienne. Donc nous allons le clouer ici au Canada, parce que ses 2 épouses sont ici. La première épouse, qui vit à Laval. Laval, c'est à Québec, à Montréal. Donc Laval, c'est un quartier de Montréal. Et il y a aussi la 2e épouse, Ombili Clarisse, qui est la nièce directe de Okemba Dominique Jean, parce qu'il fait partie de la loge. On lui a donné donc une femme. Ils ont investi au Canada avec 2 maisons. Mais c'est un tueur, d'après ce qu'on nous dit. C'est vraiment un criminel. C'est vraiment un criminel. Donc, il est hors la loi là-bas. Mais ici, nous allons le mettre dans le cadre de la loi. Vous comprenez? Donc, ici, aujourd'hui, nous tenons à lancer un appel encore à nos peuples, au Congo. Si vous avez les photos de ce colonel Louis Londo Ngoyo, envoyez-nous les photos de Louis Londo Ngoyo, ce fameux colonel Mboshi, qui a aussi la citoyenneté canadienne. Il est venu cacher ses épouses et ses enfants ici au Canada. Et là-bas, il peut se permettre de procéder aux crimes, et même les crimes les plus odieux, les crimes rituels. Comprenez ça, chers amis? Donc, ici, nous allons le clouer. Voilà. Comme on le dit,
nous tenons à vous informer, les populations de Mpangala, les populations de Bwenza, d'Elekumu, du Nyadi, de Luango, d'ouvrir grandement les yeux, parce qu'on nous apprend que les Moshi, comme ils ont décidé d'aller à la vitesse supérieure, comme leur plan a été démasqué, les nordistes, les gens des Pompidou, parce que leur stratégie c'était de nous exterminer à petit feu, ils ont arrivé à le faire déjà. Voilà pourquoi vous le voyez, ils n'ont jamais voulu faire le recensement, sinon les gens sauront combien de Congos ont été massacrés. Hein? Ils n'ont jamais voulu faire le recensement. Comprenez? Donc, maintenant que nous avons découvert le projet, eux aussi sont en train de se préparer. Donc, il y a beaucoup de caches d'armes. Hein? Il y a beaucoup de caches d'armes qui sont en train de cacher. Ici, nous tenons à dire à nos populations d'ouvrir grandement les yeux. Soyez les agents de renseignement des Congos là où vous êtes. Si vous êtes en Mpangala, si vous êtes dans la Bwenza, dans l'Alekumu, dans Nyadi, dans le royaume de Luango, soyez des agents de renseignement pour pouvoir nous sauvegarder, nous tous, nous les peuples. Ouvrez grandement les yeux dans les zones autour des cimetières, hein, les zones autour des cimetières. Ouvrez grandement les yeux dans des palais autour, tout au long du littoral, hein, les palais qui sont tout au long de la plage. En partant de Luango, vous pouvez même aussi aller regarder comment on appelle, à Sunda, à partir de Sunda là-bas. Regardez, ouvrez, soyez des vigilants dans les maisons des voyous qui ont pris l'étiquette dignitaire de ce régime. Hein. Ouvrez les yeux, ouvrez grandement les yeux. Regardez les zones des montagnes, les cimetières, les palais. Même ceux qui sont dans les districts un peu éloignés, au sud Congo, parce qu'on nous apprend qu'ils sont en train de planquer les armes au sud Congo pour qu'ils puissent les utiliser. Regardez les entrepôts des aéroports. Ouvrez grandement les yeux. C'est ce que nous sommes en train de demander à notre peuple. Hein? Ouvrez grandement les yeux. Informez-vous. Si vous voyez quelque chose, dites-nous ou dites aux amis pour que tout le monde soit informé. Nous ne pourrons plus jamais accepter que nos terres puissent servir de zone de cache d'armes et que ces armes vont être utilisées contre nous. Comprenez ça, chers amis? Parce que c'est cela la stratégie. Ils sont en train de déplacer les armes, placer les armes dans plusieurs endroits. Regardez dans les grottes, hein, regardez dans les grottes, regardez dans les zones des montagnes, regardez dans les plaines, regardez dans les cimetières. Ne négligez rien. Comprenez? Le port de Pointe-Noire, le port de Luango, le port de Ndingi, le port peut aussi être un endroit où on peut arriver à dissimuler les armes. Vous voyez? Regardez les zones de frontières, très importantes. Comprenez? Parce que nous, on ne va pas accepter que les Moshi cachent les armes au sud Congo et ils vont donc utiliser ces armes-là contre nous, les Congos. Parce qu'ils savent que, en réalité, ils ont tout perdu. Comprenez? Ils savent qu'ils ont tout perdu. Mais non, ce qu'il reste, c'est vouloir faire la guerre, c'est vouloir nous prendre en embuscade, vouloir nous prendre comme en guet-apens, par surprise. Comprenez? Quand même qu'ils ont déjà placé la colonisation, mais ils veulent nous prendre en étau. Ces armes-là aussi, ils les ont cachées dans ces endroits-là, parce que eux, dans leur tête, ils se disent que nous, on va rentrer pour venir les déboulonner par les biais des armes à travers les frontières. Donc, ils ont déjà dissimulé des armes qui leur donneront l'opportunité de rebondir sur les armes qu'ils ont placées et d'agir contre nous. En réalité, c'est ça. Comprenez ça, Charles? Donc, nous vous appelons au peuple de Mpangala. Souvenez-vous que Mpangala est une porte ouverte. Mpangala est une porte ouverte. C'est là où ils viennent d'abord. À l'heure où nous sommes en train de parler, Mpangala est toujours militairement siégé. À l'heure où nous sommes en train de parler, il y a combien de bases militaires d'occupation?
il y en a des multitudes de bases militaires d'occupation en Pangala. Comprenez? Ça, vous ne pouvez plus nier ça. Regardez dans les églises. Aujourd'hui, vous savez, les catholiques, c'est leur partenaire. Regardez dans les églises. Les églises peuvent être, les temples peuvent être des zones, des caches d'armes pour les nordistes, pour les Mossi et les gens des Pompidou. Comprenez? Donc, nous vous appelons ici à la vigilance généralisée au sein de la Fédération Congo. Ne négligez aucun endroit. Comprenez? Vous avez parfois tendance à penser qu'on creuse des trous au niveau des cimetières, mais ces trous-là servent à planquer les armes. Donc, c'est à vous, c'est vous et nous qui devons travailler en collaboration pour pouvoir identifier ces zones-là et potentiellement brûler ces armes si jamais ils arrivent à les planquer dans ces endroits-là. Donc, nous appelons la vigilance totale au Sud Congo. Vous comprenez? Maintenant, nous voulons saisir l'opportunité pour tirer l'attention de Ntumi. Vous comprenez? Tirer l'attention de Ntumi. Parce que le procès d'Abira et Nyangambwala, donc le procès des généraux Mossi, nous ont démontré que les Mossi livraient des armes à Ntumi pour que Ntumi utilise ces armes-là contre les peuples Congo. Comprenez ça? Pour maintenir la colonisation des nordistes et des Mossi sur les terres Congo. Nous n'inventons rien. Le procès a été clair. Le général Mossi, qui est un homme fort dans ce système, est arrivé à le dire d'une manière claire que Dabira l'a dit, que Nyangambwala avait la responsabilité de prendre les armes et de les donner aux rebelles, donc Ntumi. Et que Dabira, le général Dabira, avait informé à Sassou Denis Mathurin, le béninois, qu'on a caché dans les Mossi. Et Mathurin n'avait jamais rien dit, parce que c'est lui qui avait donné l'autorisation, les ordres à Nyangambwala de pouvoir transférer ses armes à Ntumi. Sassou lui-même l'a dit que Ntumi se cachait dans les buissons, mais il avait raison. Toute personne qui se cache dans le buisson ne peut qu'être que visible, parce que dans les buissons, vous ne pouvez pas vous cacher. Comprenez ça, chers amis? Donc, ils savaient là où se trouvait Ntumi. Entre-temps, ils avaient même ils avaient même déclaré Ntumi comme étant un fugitif. Ils avaient mis la tête de Ntumi à prix à 50 millions de francs CFA avec les lieutenants de Ntumi. Certains lieutenants de Ntumi, leur tête avait été mise à prix à 25 millions de francs CFA. Les affiches sont là, nous allons encore les ressortir. Mais ils sont allés apparemment signer des accords de paix. Mais le pool est toujours militarisé. Apparemment, ils ont parlé du désarmement. Mais de quel désarmement? Vous comprenez ça, chers amis? Donc, et nous savons que, puisque le procès d'Abira l'a dit d'une manière claire, que les Mossi donnaient les armes à Ntumi pour maintenir la souffrance des Congos, donc les premières victimes étant les populations de Mpangala, avec une répercussion directe sur les autres États totalement indépendants de la fédération. Nous voulons dire à Ntumi ici, le Sud Congo ne fait plus partie de l'entité Congo-Brazzaville. Donc, ce rôle que vous avez joué autrefois ne peut plus se faire maintenant. Et nous avons un œil grandement ouvert sur vous. Comprenez ça, chers amis? Et nous savons aussi que, puisque les Mossi ont donné les armes à Ntumi, donc Ntumi aujourd'hui devient le bras armé des Mossi dans les terres Congo. Comprenez ça, chers amis? Donc nous demandons à Ntumi vraiment de prendre conscience. Nous demandons à Ntumi que les Congos ne peuvent plus servir de chair à canon, que les armes des Mossi et des nordistes ne peuvent plus être là sur les terres Congo pour massacrer les Congos. Comprenez?
que Ntumi doit cesser de jouer le rôle du bras armé de Sassou Nguesso Christelle Denis, de Okemba Dominique Jean, de Sassou Mathurin, de Ndengue, de Olesongo Ondaï Jean, de toute cette racaille de Moshi, de mercenaires, de tueurs au Sud-Congo. Comprenez? Donc, s'il y a des amis au sein de cette diaspora qui parlent avec Ntumi, nous pensons que c'est une prise de conscience généralisée à l'heure où nous sommes en train de parler. Puisqu'on nous parle des cachettes d'armes et que Ntumi avait été utilisé autrefois comme étant le bras armé, une milice des Moshi au sein des Congo avec l'identité Congo. Pensons qu'il est temps de tourner la page et véritablement de se mettre dans le côté de la protection des peuples Congo. Comprenez ça, chers amis? Voilà ce que je tenais à dire, mes chers frères et sœurs. Encore, nous réitérons, appel à la vigilance généralisée. Notre rôle, c'est que nous voulons détecter où se trouvent ces cachettes d'armes-là. Et une fois que nous les découvrons, nous devons donc les déplacer ou les brûler. Comprenez ça, chers amis? Une fois que nous avons l'information, contactez-nous et nous saurons ce que nous ferons après. Voilà ce que je tenais à dire, mes chers frères et sœurs. On demeure debout dans la fédération. Vive la fédération Congo. Vive l'État indépendant de Mpangala. Vive l'État indépendant de la Bwenza. Vive l'État indépendant d'Elekumu. Vive l'État indépendant de Nyadi. Vive le royaume de Longo, souverain et insoumis. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Mweko tuba yao na nswalu na Kikongo. Mutinu betume kutuba yao na Lumputu. Bake na kutuba na beto ti bantu ya Zulu, ya Maza. Na isi ya Dikamba ya Baba Mboshi. Bame kukubimisa bizongo ya Bau, binduki ya Bau. Bake ya kubumba yao, bame kukwena kubumba yao na suda ya Kongo. Samba baka yao na kutatamana na kufwa beto ngena munu. Beto nani? Beto Bakongo. Bakongo ni banani? Baina nyonso ke vanaka na kati ya kizunga ya Mpangala. Baina nyonso ke vanaka na kati ya kizunga ya Labwenza. Baina nyonso ke vanaka na kati ya kizunga ya Likumu. Baina nyonso ke vanaka na kati ya kizunga ya Nyadi. Baina nyonso ke vanaka na kati ya kizunga ya Luango. Bantu nyonso tuina, bandinga nyonso tuina, bau ni bau kele Bakongo. Beno zabati ina betu mekuza kutubila beno mayela ya nkadiampe mamutantu mukuyu fasuwa banimiko kubnisa na kutatamana na kufa beto na malembe na kati ya mansue kinyonso baba ni kutatamana kufa beto ina betu meku zukula mayela ya bau ya nkadiampe mamutantu mukuyu betu meku zukula bandiatulu ya bao, bansalulu ya bao, betume kuzukula, mayindu ya bao, banzonzolo ya bao, betume kuzukula, wapi kote baka na kutula ditambi ya bao, na kumanisa beto na nswalu. Ina betume kuza kupesa beno yao, na kulakisa beno yao, malembe, na bifua nini nyonso, na kulakisa, ina baba nime kusala, na kumanisa beto, samu baku baka bantoto ya beto samu baku baka babimvwama ya beto bame kuzaba ti beto nange beto Bakongo beto mekuma ya kuvumbuka ya kutelama beto kena kunwanina bantoto ya beto bame kuzaba ti beto Bakongo beto kena kunwanina babantu ya beto beto kena kunwanina babimvwama ya beto bako mwasiko kuza na nswalu nyonso na kumanisa beto nukuna beno kuna kutala ntangu nyonso baka na kusimba bantwenya baka na kunata bao na baboloko ya bao baka na kunata bao na nswalu nyonso na kati ya mfwilulu ina beno kuna kutala Bakongo baka na kufwa ina baka na kutuba ntangu ya kakalenda kukumina ina baka na kutuba na bibusi ya beto ina ni mayele ya baka na kwenda na nswalu beno kuna kuzabati na balopitalu ya suda nyonso singekena kimbevo nyeme kwenda kuna
badokotolo ya bao bamekuzwa misiku ya mfumu ya bao nkadi ampe mutantu mukuyu na kunata beno na mfulilo nyonso kutula beno banongo ya indi pesa beno manganga nina bake na kusala ina bake na kunata beno na mfulilo bake na kuyiba pe mbongo ya beto samu na kukunda mvumbi mekukuma yake na kulomba lomea ya mingi tangu nyonso beno na kutala si muntu mekufa kuna ni beto baina ke vanaka na mputu ke na kunuana na kukunda jaka bantu kuna ba kompani nyonso ina ke kukundaka babantu ina nyonso kele ya bao bake na kufa beto ke na kufuta dia bao bambongo mingi na bamvumbi ya beto bake na kutatama na kuma bimvuama mayela nina bake na kumanisa beto bame kunata yao na nswalu nyonso ina betu meku wati ina betu meku tala ti federation meku telama ba meku wayao ba meku na boma ba komasiku na kubumba ba minduki na kati ya babizunga ya beto bake na kutula na bamfinda na bandiambo kisika betu ke kundaka babantu bake na kutula yao na kati ya ba montagne na kati ya ba grotte bake na kutula yao na kati ya ba inzo ya bao ya babantu ya bao tangu ya kaka yani kele muntu ya kizunga ya beto mosi kaka kansi yani ke kisadi ya bao yani ke mbazi ya bao ina beto ke bokana lomputu ba pharisien to ba debraziste yani ke na kati ya ba nzambi ya bao yani kele mpangi ya ngena munu kansi na mayindu yani kele jaka muntu ya beto ve benu kwa batatama donc ni kuna beto na kulomba na beno beto nange fo kuzukula kisika ina bame kubumba baminduki ya bao sa mutiba ke na kukanisa ti federation ke kukwiza ke kukota na babizunga ina to ba insi na kia kuzungudila bwala ina bame kuna kutula yao na bandilu ya bwala ina na baisi ya nzenza yavana mbanza ya Angola mbanza ya Gabon mbanza ya bawena mbangi mbanza ya Zaire nukuna bame kuna kutula yao na mbanza ya Cameroon ngena munu beto ina kena suda beto kufungulene ba meso beto salene ngolo na kuzukula babizongo ya bao sibitu me kuzukula yao beto kena diambu zole beto na kusala kuyoka yao to kukatula yao kubumba yao na kisika ya kaka ina kaka ngena munu zaba nukuwa batata nikuna beto na kubukula na beno na kutubila na beno yaini ntangu na kufungula meso na nga yaini ntangu ya kufungula meso na nga yaini ntangu yavana na mpipa to na ntangu ngeme kukuma sentinelle ya kubumba beto ba Kongo beto saleno mutindu bankami beto saleno bitindu binyonya beto vanene kinjwadi beno kuwa batata na mama yaini ntangu na beto na beno na kusimba insi ya mona ina beto kusala ni yao kana kupesa bao boma kanzi insi ya mona yakele na kubumba beto ba Kongo yakele na kubumba babantu ya beto yakele na kubumba bantoto ya beto yakele ke beto mosi ke kusadila bimvwama ya beto ina nkwa lulendo kuiza kupesa beto yavanda matadi ya ntalu bainti bimvwama ya bamfinda ya bantoto ni beto mosi kaka ke kusadila yao beto nila kundima ndi akave bantu ya kaka ukatuka ntama kuiza kusadila bimvwama ina kena kati ya inchi ya bantoto ya beno ina federation kena kunmuanina kansi bao na kukwiza na kusolola na kusosa wapi mutindu kunwana ke vanda dia kave bake na kukanisa kaka wapi mutindu bake zenga itu ya pongi wapi mutindu bake zenga itu ya nge na munu ya babana ya beto kubingisa beto na bantoto ina nkwa lulendo nzambi mpungu kuza kupesa ina ni semwaka ni tulaka mwisi Kongo ya yange sadila yao dikisa bana yange ngengisa suda ya Kongo ini ya ike kupesa nge buzitu ngengisa mwinda vumbula ndosi ina mungu za kutula na kati yange nge mwana ya musi Kongo beto kena kulomba kaka kubumba babantu ya beto nina beto kena kunuanina beto kena kunuanina bantoto ya beto kena kunuanina bimvwama ya beto kele vena kwenda kunuanina bimvwama ya bantu ya kaka beno kuwa batata na mama
Donc betu na beno kintwadi na kukwenda na ntwala betu kena kutonda beno na bangolo ya beno baina nyusu kena kusunika mikanda betu kena kutala kansi mume kubaka habitude ya munu ya ba kufutulaka ba mvutu na kilombo ya lumingu sa mutintangu ya kaka bisalu mpe ikele inabetike kusala beno fungula meso beno fungula makutu beno fungula inwa na kuzonza kutala wonga ve singeme kutala kima zonza yau ngeme kutala kima ya imbi bantu kena kuzonza bandinga yesi ya nzenza to lingala ya bao na kati ya bwala yenge zonza yau na ngolo ngeke kukonkota mwelo ya mpangi tuba yao kutala wonga ve ya nintangu betu na beno kintwadi na kubumba bantu ya beto na kubumba mtoto ya beto sa multifederation kutela manangolo nyonso nangi bika tata nzambi kusalisa beto kutatamana na kunata beto na nyamba ya maza yai kutatamana kutula beto na zulu kulenzila beto na zulu ya yao bika bankoko kutatamana kusimba nyamba ya maza yai nzambi yani mosi kutwadisa beto kukota na isi ya mona ina beto mekusala ina mekubikana na beto na kusimba yao ina mekubikana na beto batata na mama na kusimba yao ngolo ya beto mekumani kuna samuti mingi kena kuyufula wapi kilumbu mbasi kele ya ngeve mbasi kele ya tata nzambi mekansi beno kuzaba mpeti beto na kutuba kaka beti nzambi ke kukulumuka ve na kwiza kusala samu na beto na nge nzambi pesaka beto mayela ndwenga yani kufungula beto banzila yani kupesa nge meso ndinga na kuzonza beno kuwa batata mama singeme kusala litambi ya ntete nzambi ke kwiza kusala litambi ya zole na kufungula nzila beno kuwa ngila kuvanda kusambila nzambi ke kukwiza ve mindele beno tala mindele batata na bamama mindele zaba kati na kwena kunuane na bimvwama ya bantu ya isi ya nzenza fo bana minduki ya ngolo bambulumbulu ya ngolo beno kuwa tata nzambi beno kuwa mayela yina nani pesaka yao ni tata nzambi pesaka bao yao bazabati ngile na kunuana kaka vena ndinga na kunuana kaka vena ndinga ngefungu vana bambulumbulu ya kukuba ya ngolo bizongo ya ngolo na kubumba babantu yange na kubumba isi yange sa mpe nge bakupesa nge buzitu sa mna eki bantu kena boma ya mbanza ya Amerika sa mna eki bantu kena mboma ya mbanza ya Russia sa mna eki bantu kena boma ya bambanza ya Pompidou sa muti bao kena bambulumbulu ya ngolo bao kena minduki beno kuwa batata na mama bamboshi kena kuza kubaka bimvwama ya beto kena kubingisa beto samba mekwena kusumba iki minduki beno kuwa batata na mama bamboshi mekutuba beti nzambi ke kusala beno kuwa batata na mama bamboshi metuba be nzambi ke kusala bamekwena kusumba iki bizongo bamekwena kusumba bizongo na kutatama na kupesa nge boma samina ngeke tala bake basa bizongo ya bao beno metekita ebake na kusumba yana iki na mbongo ya bimvwama yina kina katuka na bantoto ya ngena muno kuna na bantoto ya federation beno kuwa mundele zaba yao ni minduki ni kuna bake kujidikaka minduki ya bao na kulagisa ngolo ya bao lulendo ya bao beno kuwa mesingi kele mundombi ina kanisa kaka nzambi ke kulumuka ke kusala ongeke utatana kuvana mubola itatana kuvana kati ya bumputu nzambi ke kukwiza ve nzambi pesaka muntu mayela beno kuwa batata na mama ina batu basalaka biblia ya bao batu babeno kuna kulonga bao mambu yai samba bana mayendu ya bao na kubumba beto na kati ya bumputu beno kuwa batata na mama bamboshi kina kusalila iki minduki bagana kusalila iki minduki beno kuwa yao beto ba Kongo beto kele na kati ya lusambulu mingi beto kele kaka nzambi ke sala mingi ke tuba yisu kulumuka me yisu me kupesa nge mayela yisu me kupesa nge ndwenga yisu me kupesa nge pongi tata nzambi me kupesa nge pongi na kuza kuluengisa nge
na suka na midi na nkokila na tango tata nzambe okupesa nge kai na kutubila nge bampasi yange na kulakisa nge wapi mutinu nge kubasika na kati ya tombe tata nzambe okupesa nge birangi yani ke kusala na mpipa na ntango kuvumbwa kuluengisa nge tata nzambe okupesa nge ba mama Olga ba mama mingi kuna tata nzambe okupesa nge bao tata nzambe okupesa nge ba mfumu ya kukuba ya luango tika ya zinga ya tete makoso ya tano samna kutubila ngene kulakisa nge nzila kansinge kina kutatama na kuyaula yisu kulumuka nzambi ke sala kubumba ba Kongo ya kele kutula ba mbulumbulu ya ngolo ya kukuba minuki kaka ke kubumba bantu ya beto ya kele mutindu ina beto ke kubakula yao ya kele ki bao kuna bame kusala misiku ya bao mukongo inake kuzonza nataina mfululu mukongo inake kuzonza kutobola ine nongo inake nataina mfululu mukongo inake kuzonza kufwaena kati ya boloko mukongo inake kuzonza kufuisisa yandi nsatu ya dikanda yani mukongo inake kuzonza kutula yandi poison kusalila kentu yandi ke kunataina mfululu ina ni misiku ya baba mekusala mayela ya bau inaba kusalaka samba kutatamana kuvana na luleno ya bau na kati ya bantoto ya beto kubakuleno batata na bamama beto saleno kintwadi ni kuna mwana kubokila bakunutu ya beto nyonso wapi mutindu ni beno bantu ya suda kena kutatamana kona kuteksila beto madia ya kubola ina beno kutuba kiyenge inza ya mvimba wapi mutindu ni beno bakongo samuna iki na mwalumea yai na ndandu ya fieti mezaba yange mumboshi yo kuzaba ve bubote yange na ina nge kusadila yandi zaba ti muntu ya Zulu ke kutala ve bubote ina nge kusadila ka yandi ina bana nsatu yange yame kusadila nge kansi lera nge bana nsatu yange ve nkumbu yange mfuelulu beno kwa ya batata wapi mutindu ni beto bakongo kena kunwanisa pongi ni beto bakongo kena kunwanisa kai kena kunwanisa birangi ni beto bakongo kena kunwanisa tika ya zinga ya ntete makoso ya tanu to ba mama ya beto bantwenya ya beto kubakulenu beno tala baba mboshi bantu ya Zulu inu ya bako kangama na susisui bame kumana boma bakena kusadila bakununtu ya beto bampange ya beto bakongo sama kuja kutubila beto diambu ya luvunu ya kiyenga ya inza ya mvimba ya kintwadi nina kusalama na bao uve kimfumu kaka na bao mbongo kaka na bao bambulumbulu kaka na bao beto tela meno batata na bamama beto diateno na nzela mwesi fédération kele ya pongive fédération kele ya kaive fédération ya kele ya birangive fédération kele ya tika ya zinga ya nteteve ya makoso ya tanu ve ya Olga ve to ya kingandi ve to ya kisungulu ve fédération kele ya beto ya kele kaka mayindu beto mekuzwa beto mekutula ya kuna moga na kuwa mingi kana kuza kutuba kiyenge ya beno ya suda ina beno kana wana kuswana beno na beno si ina ve yake kusalama ve ngeke na kukwiza na fédération na kutala babi bandinga ngeke na kutala bizizi singeke na kukwiza ni mutindo ngeke na kubakula ve bao bantu ya Zulu na bantu ya bao ya Pompidou babe kusala mayela na kumanisa ngena munu mukongo ngevana na mpangala ngevana na bwenza ngevana na nyadi ngevana na lekumu ngevana na luango nkumbu yange kumanisa nge kusala ngikuma muntu ya isi ya nzenza na kati ya bantoto yange ngiki kukuma mubola umputu kaka nange kisalu ikeleve mpasi na mpasi ina ni mayela ya bao mesingeke kuiza na fédération ngena kukanisa kaka na pongi ke kusala beto nyonso fo beto simba seneno di boko na kusala fédération kukwena na ntwala beto bokilaka bajuja bakalaka ya ndwenga bambulumbulu bantu nyonso baina zaba kisalu ya maboko bamama batata bandumba bakununtu ya beto bankoko ya beto bangwankazi bantu nyonso beto tubaka na bao beto nyonso kunwa neno
sa muna fédération ina kele nikuna kele luzingo ya beto mpulusu ya beto lusalusu ya beto kele nina fédération ya Sud ya Congo singeme kubakula tete ya ove mbasi pongile na kufa bubu yai kaile na kubuwa mbasi kansinge fonge tatamana na fédération samuti nungunu yange kele nikuna ngeke kutala mwinda yange lusalusu yange nikuna ngeke kutala bweso ya babana yange nikuna ngeke kutala wapi mutindu lu bwala kiko kumaka mbote buzitu ke kuvutuka fédération kele ya beto ve ya kele yange na munu beto nyonso kintwadi na nzila la fédération ya Congo bika tatanzambi kusalisa bika banko kusalisa ina beno kina kunuanisa beno kina kunuanisa beto bao bakele na kati ya mayindu ya betove bakele kaka kuna na kukanga kimfumu ya bao beno tala mutindu bakena kufua babana ya beto wapi mutindu mingi bakunutu ya beto bamekwe na kukanga bao na babinzambi ya bao ina manaka ni mayela bakusalaka bamekutuba wapi mutindu beto ke kukangisa bakongo yai bakuvana mutindu yimbwa ina kia kukangama na singa ya beto bametuba beno natila bao binzambi nikuna bamekunata bao bametuba na bao ngena kukuma kisungulu na kukuma kingandi ngena kukuma mfumu funge kuza kukota ni awa nikuna bamekuzwa bao nyonso mingi na bao kena kulemana na kukatula singa na laka mingi na bao kena kati ya njambu ya debraza ina betu kufungula yao bakena kumanga na kubatika bakena kukanisa ti bantu yai baketete na zola ya inza ya mvimba bametuba ti bwala ina kena kimpwanza 60 ans ya mvimba mekansi bamvula ikwa bantu ya zulu kekuna tangu nonso mukongo ke kubakaka kimfumu fo bakukwiza kubingisa yandi tata yulu mevana kimfumu kaka ni bao mekusala mayela na kubingisa tata yulu bamvula tatu bamekubingisa tata masamba de bamekukwiza bao kaka mekusala mayela na kubingisa bamekukwiza bamekubaka kimfumu bamekusala kimfumu bamekufua bantu ya bao bamekuza kukwikisa yao na beto bakongo bametatamana kuzenga baintu malembe tata lisuba mekwiza mekubaka kimfumu kaka ni bao diaka mekwiza kunuanisa kubingisa na mjambu ya minduki beno kwa batata na mama mingi na beno kena kubakula ve baka kaka na ndosi Kongo ya mosi Kongo ya kintwali ikeleve na bao na bantu ya Pompidou beno tala bakukwiza bamekunata mfululu bantango mingi bamekuzenga bamekukwanga bainti nyonso ina kibutaka mambo ya mbote bamekuvedisa bamfinda bamaza bapoison na suda nyonso ya Kongo bakena kufua beto malembe beno tala bantu ya Pompidou kana kutuba ndinga ve bakena kubumba mingi na beno kana kubakula ve bakuluntu ya beto mekukota na diambu ya bantu ya Pompidou bakena kutuba transition systémique beno salaka yao na mbongo ya conférence nationale diambu kusalamaka ve betu mekuvutaka na kibende ina bakele kaka kuna na kusala mbongo vana na bao bambulumbulu vana na bao bilima nyonso vana na bao nge kaka mwaki tini mukwa baka na kupesa nge beto kubakuleno batata na bamama mingi na beno zola ya beno pongive mekanski lumbu kwani beno kubakula beno kuzana baktubilaka kwani beto yao yai ni ntangu na ngena munu ngevanda muntu ya mpangala mukongo mulari muteke muhangara ngevana muntu yala bwenza mukamba mudondo mukuni muyari mkengi mubembe muteke mulali ngevanda muntu ya lekumu muyaka mulali mumbamba ngevanda babongo ngevanda kuna na kati ya nyadi mubwisi mutsangi mulumbu mupunu banzebi bakuni pe ya kati ya nyadi ngevana muvili ngevana muyombe wapi ndinga mumezimana si mume zimana ndinga lembo kila kwani munu
yae ni ntangu na beto na beno surtout beto bantwenya ina mekuzaba mambo ya bakununtu ya beto ve ina bame kusala ya bao bame kumuangisa beto na ngena muno yae ni ntangu ya bwana Kintwari na kubumba bantu ya beto samba bana ya beto na kubuta pe bakutala bweso na bantoto ina beto menu anina samna bao matondo na ngudu ya mbote pika nzambi kuvana na beto bankoko kuvana na beto kaka na bilumbu kwa kukwiza abuo pia